Kurari kindu thaa 2 utuko wa ira riria maabithaa acio 14 maraumire kambi yao ya Kapendo nginya itura ria Mandera ya irathiro kuria ceceni ya borithi iri. Mbutu ya AP cirakinyite guku kuria umwe wao arahingiritwo thutha wa gwikuirwo ati arari muici etereire gukinywa igoti-ini umuthi rucini. Mambire kuhura rithathi riera-ini na riria borithi a ceceni maraumire marametia shafi cia thero na marahingurira kofuro wao Richard Githaka Karanja. So siwezi nikasema ya kuwa ni wakina nani walienda pale ama ni kwa dini, kwa sababu uchunguzi umeanza na unaendelea. Thiini wa thero iyo kurari nekwirwo angi 11 na gutiri ungi urarekereirio. Marikia kuruta kofuro Githaka ni marahurira rithathi ingi 4 na maracoka kambi-ini yao gutari mundu uraguraririo. Anene a borithi a kaunti iyo nimekinyetie kuona mauga uthuthuria ni ugwikwo toria munini wa kamishna ya Mandera irathiro Lawrence Omondi aratariria. Uchunguzi unaendelea na hivi karibuni tutajua ukweli wa mambo, ni nini haswa kilitendeka na ni wakina nani walifanya hicho kitendo, na baada hiyo sheria utachukua mkondo wake. Gerifotera Inooro TV, Gitagwo Muitiriri wa Wangari.